Dragi gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije iz drugog ugla. Na samom početku želim da pozdravim prijatelje emisije Puteve deo Podgorica koji doprinose unapređenju putne infrastrukture na teritoriji glavnog grada. Večeras imam posebno zadovoljstvo da ugostim jednu sjajnu damu, poznatu i uspješnu kreatorku, čiji su jedinstvene kreacije osvajale modne piste i crvene tepihe. Njene kreacije nosile su mnoge poznate ličnosti kao što su Teja Tajirović, Ana Kokić, Marina Živković i mnoge druge. Naša i vaša gošća, Kristina Ilić, modna kreatorka. Kristina, dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče i tebi, Sanja. Jako sam zahvalna na pozivu u vašoj emisiji, nisam bila nikad. Tako da se nadam da će i za gledaoce, kako i za nas, biti jedno interesantno i lijepo druženje. Sigurna sam da će biti tako. Koliko žene u Crnoj Gori prate modne trendove? A generalno Crnogorci kao narod su uvijek bili nekako moderni i uvijek su voljeli lijepo da se obuku. A što se žena tiče, one posebno, s tim što ja bih napravila tu jednu, dala jednu kritiku da kažem da žene ne vode previše računa kako izgledaju tokom dana, a kako treba da se izgleda. Ne prave tu razliku. Ne prave razliku, nego su, naravno ne generalizujem sve žene, ali postoje žene koje su našminkane preko dana kao da je veče i tako i obučene. To je jedina zamjerka koju mogu dati našim divnim damama, a generalno Crnogorke smatram jednim od ljepših žena na Balkanu, ako ne i šire. Slažemo se. Interesuje me kako ocjenjujete, da li neko ima stil ili ne? Šta biste rekli za mene večeras? Pa za vas bih rekla, Sanja, da ste elegantni, otmeni i jednostavni. Hvala. Kombinacija crno-žute boje je svakako da je idealna, kao recimo crveno-crne, bijelo-crne. To je za mene vrlo elegantno i jednostavno. Hvala puno. Sada ćemo napraviti kratak muzički predah. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali. Mi svakako u studiju jesmo. Ovo je bila vaša omiljena pjesma. Da li ste u životu vilavica? Pa ja sam jedna vrlo empatična osoba, hipersenzitivna. Prije svega to je jedna od karakteristika koje ja kao ličnost posjedujem, ali isto tako vrlo borbena kao lavica. To je sjajno. Da počnemo od vašeg najranijeg djetinjstva. Kažu da djetinjstvo piše najljepše priče. Da li vaše djetinjstvo ima lijepu priču? Moje djetinjstvo je bilo toliko lijepo da mogu slobodno reći da bi mogla da se napiše jedna bajka. Ja sam porasla u jednoj divnoj porodici gdje su moji roditelji bili kao kompatibilni, privrženi, puni topline, ljubavi prema nas je 4. Ja sam najstarija, imam još 2 sestre i brata Lazara kojeg svi znamo. On je najmlađi, 15 godina čak mlađi od mene i svoje djetinjstvo, on je učestvovao u tom mom djetinjstvu, da kažem, jer je kasnije rođen. Pamtim kao i svoj dom, kao dom ljubavi, topline, graje, lijepog druženja, dolaska naših divnih prijatelja koji su i dan danas ostali prijatelji. I to su bila neka, da kažem, baš lijepa i srećna vremena. Tako je. Ako biste morali figurativno da izdvojite jednu sliku iz svog djetinjstva, koja bi to bila? Pa ja sam uvijek bila nekako esteta po prirodi i onda sam stalno nešto crtala, oblačila barbike, snimala spotove. Znači, bila sam uvijek tako kreativna i malo sam odskakala, da kažem, od svoje generacije u to doba, tako da mogu da izdvojim to kao neku sliku, onda naši zajednički izleti, ljetovanja, zimovanja, to je sve bilo onako, prosto se podrazumijevalo. Interesuje me, da li ste bili nestašna djevojčica i šta je bilo najgore što ste priredili roditeljima? Pa nisam bila nestašna, čak sam bila jako dobra i poslušna, da kažem, ali uvijek svoja. Tako da roditeljima u tom periodu života nisam zadavala nikakve probleme, ali kasnije mora to neđe da se izbaci, tako da poslije je bilo. Nadam se da neće biti takvih pitanja. Vaša porodica potiče iz Pipera. Šta za vas znači to mjesto? Da li je to vaša oaza mira? Da li idete često? To je jedno divno mjesto nadomak Podgorice.
Naše selo se zove Radeća i imamo kuću baš na jednoj livadi, da kažem, koja oko naše kuće ne postoji ni jedna kuća. To je, mogu da kažem, oaza mira, ona je cvrku ptičica. Tu se okupljam obično kad su neki lijepi događaji tipa naše slave, Badnji dan, Božić. Mada pravo da vam kažem, Sanja, ja sam neko ko u posljednjih par godina sve više primećuje da mu priroda itekako prija i taj mir. I nisam nešto previše odlazila u Pipere mimo tih da kažem, bitnih datuma, kad se svi onako okupimo i porodično, a i naravno dođu naši dragi ljudi i nama dragi prijatelji, bliski. A kako to izgleda kada ste svi zajedno porodično ili veselo? Mogu da kažem da je to privilegija u današnje vrijeme imati takvu porodicu, toliko ljudi bliskih, bez obzira da li smo mi u krvnom srodstvu ili ne, imamo prijatelje koji su zaista kao da su nam rod. To je zaista divno. Vaš djed i otac bili su prvi ključari u Podgorici, postavljajući temelje porodičnog zanata. Da li ste kao dijete maštali da jednog dana nastavite taj porodični posao? Pa u jednom trenutku, pošto je tata htio malo da me, ja sam bila jako razmažena kao dijete. Dakle, bilo vam je sve dozvoljeno? Apsolutno sve i tata je bio taj koji je mene sve živo što sam poželjela omogućio, da kažem. Možda je tu malo negdje još štetio me za pripremu da život nije tako divan i bajkovit. Ali u jednom periodu sam radila čak u radnji, nekih pola godine. Imala sam kao svoje neko radno vrijeme. Mislim, to je više bilo onako, ajde malo da vidiš kako je to kad se radi. Ali nisam razmišljala u tom pravcu da nastavim porodični biznis, jer sam, kažem ti, uvijek imala tu žicu za estetiku prema interijeru. To je prva ljubav bila prema interijeru. Držala sam čak i galeriju nekoliko godina, a onda je sve krenulo nekim drugim pravcem, isto prema estetici, ali modnoj. Recite mi nešto više o vašim roditeljima. Kako su se upoznali? Pa moji roditelji su se upoznali kao jako mladi. Tata je bio onako od 13. godine radio kod svog oca u ključarskoj radnji, ključarsko-bravarska radnja, ali je volio, bio je mangupčić, da kažem, u to doba. A moja majka je bila onako gimnazijalka, jedna slatkica, znači sad kad vratim slike iz njenog tog perioda, govorim, ja majko kako se zgodna bila, i što sam starija, ljudi mi kažu da više ličim na nju, fizički. Upoznali su se u gradu i onda je tata sticajem nekih nesretnih okolnosti imao jedan udes. I moja mama je došla kod njih u kuću Ilića i kako je došla tu noć, tako je stala do dana današnjeg. Vi ste donijeli neke fotografije, zamolit ću režiju da pusti, ukoliko su spremne. Ovo je baš u Piperima, moj pokojni otac Zoran i ja nazdravljamo. U pitanju je vjeritba moje sestre Silvije. Jako lijep trenutak, kao i svi trenuci tamo što provedemo, uglavnom su takvi, tako da drago mi je da vidim našu zajedničku sliku. Žena u Crnoj Gori je uvijek bila stup porodice, čuvar tradicije i vrijednosti. Vaša majka je pravi primjer za to jer je posle smrti vašeg oca nastavila porodični posao. Da li ste ponosni na nju? Jako sam ponosna na svoju majku i ovako upravo kad mi postavi neko tako pitanje, dotakne me malo u dušu i u srce, jer nisam to očekivala od nje, zato što je ona uvijek bila zaštićena od strane mog oca, jer otac je bio taj koji je uvijek doprinosio, majka je nas podizala, naravno čuvala dom i kuću i vaspitavala nas. I nakon njegove smrti to nije bilo baš biznis koji je svojstven ženama. Ovo ste vi, izvinite što vas prekidam, sa majkom? Da, to je moja majka, znači ja kažem kad pomenem njeno ime treba da se podignem i zahvalim Bogu što je još uvijek tu i nadam se da će još dugo biti, jer ona je trenutno meni najveća podrška. I kažem, ona je nastavila taj posao koji nije svojstven ženski posao i očuvala sve ono što je tata napravio za svoje godine. Vrlo mlad je umro u 46. godini i očuvala porodicu i biznis i sebe, tako da jako sam ponosna na nju i ona je jedna prava lavica. Zaista je tako. Koje osobine i vrijednosti ste naslijedili od svoje majke, a koje od oca?
Pa ja sad na to pitanje nemam konkretan odgovor. Fizički mislim da više da liči na majku, to je definitivno činjenica. A što se tiče, mislim da karakterno više imam tatinih osobina. Jako sam odgovorna, umijem da se snađem, hedonista sam po prirodi, volim da putujem, volim da popijem, volim dobru hranu, volim da se družim. Eto, to je volio sve moj tata. Za šta ste danas najzahvalniji svojim roditeljima? Pa upravo sam zahvalna na tome što su u meni usadili te prave ljudske vrijednosti koje danas malo su izgubile na cijeni, ali ljudi koji su satkani od upravo istih tih vrijednosti, podizani u tom okruženju, to prepoznaju. Rekli ste da ste bili razmaženo dijete. Da li su roditelji bili strogi? Da li su vas kažnjavali? Da li je bilo ono morate doći do 12 kući ili možda ranije? Pa, znate kako, postojale su granice naravno i poštovanje je svakako bilo uzajamno, tako da, ali nije bilo nekih kažnjavanja. Moja majka je više bila strožija prema nama, više vremena provodila sa nama nego otac. A kod tate je sve bilo kao kaznit ću te za ovo, za ono, ali to traje vrlo kratko i nije bio dosledan po tom pitanju. Ne smatram to njegovom greškom jer on je za mene uzor kako jedan muškarac, kao muž, otac treba da bude. Recite mi, vaš brat Lazar Ilić, jedan je od najpoznatijih dizajnera, pa je tako i postao glavni stilista velikom broju javnih ličnosti, kao što je Ceca, Anastasija. Da li se konsultujete sa njim? Koliko vam on pomaže? Pa Lazar je ušao kao vrlo mlad u modne vode i mogu reći u tom periodu je bilo jako... Ovo ste vi sa vašim bratom? Jeste, ovo je jedna od naših revija Bombshell na Montenegro Fashion Weeku, ja mislim Manje Knjaz. U tom periodu Lazar je proveo neki 10 mjeseci u Dubaju i vratio se i napravili smo tu kolekciju, bila je meni jedna od boljih. A što se tiče meni Lazara i našeg zajedničkog rada i svega, on je zadnjih 2,5 godine u Beogradu i zaista radi više kao stilista nego dizajner, mada mu je i to radi. Možete li nam pomenuti neka imena sa kojima radi? Pa lakše bi mi bilo da kažem sa kojima ne radi, jer Lazar zaista toliko ima posla da prosto je došao u poziciju da mora da odbija klijente, ali neka od ključnih imena definitivno su Ceca, kao što si rekla, Anastasija Ražnatović, Severina, Azis, Željko Joksimović, Aco Pejević, Edita Radinović, Marina Visković, Nikolina Kovač, ne znam, vjeruj mi sad u ovom trenutku da se sjetim ko još, ima mnogo ih je, svi ovi iz IDJ produkcije, novi mladi talenti, novi pjevači, svi su bukvalno pod palicom stilista Lazara Ilića. To je sjajno. Imate 2 sestre. Da li su one veći kritičari ili podrška u vašem radu i životu? Pa one su više podrška, ali znaju biti i kritične opravdano. Tako da... Kako se vi nosite sa kritikama? Pa ako je konstruktivna kritika i ako je opravdana kritika, onda se vrlo, vrlo lako nosim sa tim. Ako je neko... Umijem da prepoznam kritiku iz dobre namjere i kritiku iz loše namjere. Ovo je rođendan moga brata Lazara prije 2 godine, rekla bih, da. U Tivtu, jednom divnom hotelu koji nam je bio domaćin te proslave. Ovo su vaše sestre, Ovo su moja sestra Tanja, Tatjana, moja majka Ivanka, moja sestra Silvija, Lazar i ja. Evo još jedna fotografija. Jeste, ovo isto naša zajednička fotografija na reviji humanitarne svrhe za žene koje su se borile s kancerom. Tu je Lazar imao svoju samostalnu reviju u jednom elitnom podgoričkom restoranu. To smo, dakle, nas 5. Da li ima često ovakvih druženja? Da, mi se kao porodica jako često posjećujemo, mada moram da priznam, što sam primijetila, to često znam njima da kažem, nekako od prije korone i posle korone nije toliko ni često. A šta to znači? Znači, mi smo toliko vezani da se svaki dan čujemo, bukvalno ne prođe 2 dana da se ne vidimo, a sad to bude otprilike jednom nedeljno.
pa mi nekad to bude malo. Kako ste se slagali kao djeca? Ima li neka anegdota iz tog perioda? Pa ja kao najstarija sestra, 4 godine razlike između mene i moje druge sestre Silvije, između mene i Tatjane, znači Tari, ja je tako zovem iz Milošta i Tepam, je 6 godina, a Lazara 15, meni Lazara. Slagali smo se lijepo, ja sam im bila onako kao najstarija sestra, morali su da me slušaju i totalno smo drugačiji tipovi. Kao da su nas kao da nas nisu isti roditelji vaspitavali, jeste u nekim glavnim karakterim ljudskim osobinama, ali onako Silvija je neki sportski ležeran tip, voli domaćinstvo, voli porodicu i generalno se time i bavi. Naravno podrška je svom suprugu. Tanja je također porodičan tip, obje su u srećenim brakovima, imaju divnu djecu, dobre brakove. Ja se prosto nekako uvijek odskakala od njih. Nažalost, ne smatram da sam napravila podvig time što sam se razvela, ali svakako više volim tu slobodu. Tako je. Čime se bave vaše sestre? Moja sestra Silvija je domaćica, majka, kraljica i podrška svome mužu koji drži rent-a-car. Tatjana se bavi, radi nokte. I također majka 2 dječaka i podrška svome suprugu. Imate ćerku. Koje su bile najveće poteškoće sa kojima ste se suočavali kao samohrana majka? Mislim da sve samohrane majke zaslužuju jednu zlatnu medalju. Pogotovo jako je teško podizati, školovati, hraniti, vaspitavati sama dijete. Ja sam se civilizovano razvela i sa svojim bivšim suprugom, njenim ocem, imam jedan lijep odnos. Ovo je vaša ćerka? Da, to je moja Anastasija, ona je velika djevojka, sad ima 22 godine, to smo prije 2 godine imali putovanje za Veneciju, bilo nam je divno. I ona je onako jako svoja, ima baš jak karakter, lavica i jako dobar čovjek. Kažu da je drugi pričaju o tome da je lipo vaspitana i ponekad naravno dođemo do nekakvih raspravki, ali to je sve zanemarljivo u odnosu na to kakva je ona kao osoba zaista. I počela je sad malo ozbiljnije da se bavi influencerom. Koliko ima godina? 22 godine, studira grafički dizajn. Moda je manje više ne zanima, prvo je krenula. Ona nije na mamu i ujaka. Ona je u početku na naše inzistiranje radila neke revije, neka fotkanja, ali više je zanima grafički dizajn i sad radi kampanje raznorazne za neke brendove. Bila je godinu dana ambasador brenda za Baz, što je zaista pohvalno jer ona je vrlo mlada. Sad je juče radila pod temperaturom isto jednu kampanju za fabriku kafe koja će tek izaći i tako. Koje su to poteškoće kao samohrana majka sa kojima ste se susrijećali? Pa ja sam ta koja vodi bitke i njene i tužne i lijepe momente. Mama je rame i za plakanje. Mama je rame i za plakanje. Mama je nekad možda i odsutna što mi je žao, ali prosto kad ste sami sa djetetom u kući, taj balans je malo teže održati i biti kući što više i biti na poslu, na svakom polju da ispunite maksimum očekivanja. A kako uspijevate taj balans da održite? Pa meni moja porodica daje snagu. Moja porodica meni daje snagu i moj dom generalno, to je oaza mira gdje ja crpim tu energiju, volim. Ja sam inače kućni tip, jako volim gdje se družim i da izađem. Najviše energije i onako inspiracije imam kad sam sama i utišim je. Na šta ste danas najponosniji? Najviše sam ponosna što sam majka Anastasina, što je ona izrasla u takvu djevojku i što radim posao koji volim i što imam porodicu kakvu imam. To je zaista privilegija raditi posao koji volite. Da. Sada bih željela da pređem na temu vašeg školovanja. Gdje ste završili osnovnu i srednju školu? Da li se rado sjećate tog perioda? Da, pa osnovnu školu sam završila u Maksim Gorki. To je tada bila najbolja škola u Podgorici. Mislim da je i danas isto kvalitetna.
A mi smo živjeli skroz na kraju grada i otac je svako jutro vozio nas u školu, mene i moje sestre, bukvalno svo četvoro smo tamo završili osnovnu školu, a posle škole smo provodili vrijeme kod svoje bake i deke, koji su živjeli kod sportskog centra, to su majkini roditelji, koji nažalost nisu živi, ali to pamtim kao jedan predivan period svog života. Kasnije sam učila u Sergije Stanić kao turistički tehničar sam na turizmu. Pamtim i taj period života jako lijep, tu sam već prešla iz klinke onako u tinejdžerku, malo stasalu djevojku i već sam tu počela malo da, što se kaže, vrdam, da izlazim i tako to, ali sam uvijek bila najbolji đak. Koji vam je bio omiljeni predmet, nastavnik? Istorija. Istorija umjetnosti. Kako ste provodili slobodno vrijeme izvan škole sa prijateljima? Pa kao i svi srednjoškolci, voljeli smo ponekad da šmugnemo, što se kaže žargonski, sa časa. I ko je pravdao časove, mama ili tata? Pa, uglavnom majka. Tata nije bio neko koji je išao na roditeljske sastanke. Jedan put je samo bio neki problem u koji je morao da se uključi. Kako je ušao u školu, tako ga je riješio, nije razgovarao ni sa kim. Da li se majka ljutila što bježite sa časa? Nisam ja praktikovala. Mene nisu mogle povesti mase, nisam povodljiva po prirodi. Dešavalo se čak da kompletno oddaljenje hoće da pobjegne sa časa, ja neću. I oni svi, Kristina, da li je to moguće, da li je to moguće. Ali isto tako nisam neko ko je kontraš i ko nije isto imao te momente bježanja. Sve je to valjda normalno u tom uzrastu i u tom dobu. Jeste. Vrijeme je za naše sponzore. Idemo na kratak blok reklama. Brzo se vraćamo nazad u studiju. Evo nas ponovo u studiju. Sada kada smo zajedno prošli kroz vaše porodične uspomene, vrijeme je za pitanje gledalaca. Da li ste spremni? Uvijek. Idemo na prvo pitanje. Koga biste sa naše javne scene voljeli da stilizujete? Pita jedna gledateljka. To je definitivno Senida. Mada generalno mislim da ne treba tu mnogo posla jer je ona svakako savršeno stilizovana, ali voljela bih jednog dana da budem ja jedno od njenih stilistkinja. Zašto baš? Pa sviđa mi se njen vibe, sviđa mi se njena muzika, sviđa mi se ona kao osoba, nekako se izdvaja od svih sa estrade. Drugačija je. A neko sa političke scene? A sa političke scene moj brat je radio i sarađivao sa prvom damom Crne Gore, Milenom Milatović, koja je jako divna osoba, jako skromna, čak i previše, to sam joj rekla, jer sam ja Lazarija iz Beograda. Bili ste vi uključeni, je li tako? Jeste, naravno, tako da smo se ja i Milena par puta i gledali i radili par probi vezano za njenu kreaciju za taj događaj u Beču. Eto, to bi bilo možda, kao što ispunila se želja, to bude prva dama Crne Gore. Drugo pitanje idemo. Koji je to ključni komad u garderoberu svake žene? Pa ja bih rekla prije komadi. Da li je to neizbježna crna haljina? Dakle, crna haljina, bijela majica, košulja, dobre farmerke i to je to. Idemo na treće pitanje. Koja je najstilizovanija dama sa javne scene? Pa opet bih naglasila da je po meni taj trend koji se trenutno onako svjetski trend koji prati je definitivno Senida. Ponovo ona? Ponovo Senida, tako je. A sviđa mi se kako se oblači Ceca, volim te njene haljine i... Idemo na četvrto pitanje. Da li radije provodite vrijeme na planini ili na plaži? Pa uvijek sam, pošto sam ja rak u horoskopu, obožavam vodu, uvijek sam voljela more i plažu, znači od jutra do mraka, što se kaže. A zadnje 2 godine valjda mi teško padaju ove vrućine koje su stvarno pretjerane. Pa volim da odem malo i na planinu. A gdje idete? Gdje volite da odete? Pa Žabljak, Kolašin, naše planine. To su Kranjska Gora, tamo sam bila isto zadnje 2 godine, mnogo je lijepo. Jeste, zaista je prelijepo. Idemo na pitanje, peto pitanje. Ako biste mogli da provedete jedan dan sa bilo kojom poznatom ličnošću, ko bi to bio? Mislim, definitivno moj tip muškarca je George Clooney. Tako da ja se izvinjavam.
njegove gospođi, koja je također predivna. Ako nas bude gledala da nam ne zamjeri. A sigurno nas gledati neće, ali eto, ako mogu da biram i ako bi bilo u prilici, definitivno George Clooney. Ovo je bilo posljednje pitanje za večeras. Hvala na odgovorima, hvala i našim dragim gledaocima što su bili jako kreativni. Kreativni, vrlo. Sad me interesuje da li je moguće živjeti luksuzan stil života od dizajniranja? U našoj državi, u našoj zemlji. Jest. Jer je to veoma velika razlika biti dizajner ovdje, kao i glumac biti ovdje, ili u Hollywoodu, ili u Americi, ili bilo gdje u Evropi. Pa mjerilo luksuza zavisi kako ko postavlja. Ako mislimo na luksuzne vile, dobra auta, luksuzna putovanja i hotele, onda definitivno ne. Ja sam neko ko je kompetentan da to kaže, jer se time bavim već skoro 11 godina. Postoje momenti, neki mjeseci, da kažem, u kojima možete sebi priuštiti malo komforniji život. Šta to znači? Znači da možeš poći na ručak, častiti sebe nekom haljinom eventualno. A ta luksuzna putovanja, to sebi ne možete da priuštite? Pa luksuzna putovanja su putovanja koja koštaju po par hiljada eura. To vrlo teško. Vrlo teško. Ja ne znam, možda mu neke moje koleginice vode taj, da kažem, stil života i mogu sebi to da priušte, ali to definitivno nije od dizajniranja i prodaje komada koje dizajniraju kod nas u Crnoj Gori. A od čega je to? Pa bolje to njih da pitate, ali vjerovatno imaju neku podršku sa strane. Dobro. Da se tako izrazim. Kako biste opisali žene koje vole vaše kreacije? Moderne, sigurne u sebe, zauzete, fatalne? Koje žene nose vaše kreacije? Pa upravo kao što ste i rekli, to su žene koje imaju samopouzdanje, koje imaju svoj stav, koje znaju šta hoće. Kada je održana vaša prva samostalna revija? Koliko vremena i novca je potrebno? Vi ste donijeli fotografiju iz režije, pustiti? Jeste. Upravo je ovo... Ovo je vaša prva revija? Fotografija sa naše prve revije Hunt by Kristina Lazar. Ovo je bilo koje godine? 2014. A ovo je revija Love Story koja ima jednu posebnu priču. Ovo je samostalna revija koji je bio pokrovitelj ljetopis Mercedes-Benz u Budvi. Ovo je moja ćerka prvi put stala na pistu na našoj prvoj reviji Colors Explosion. Ovo ste vi? Ovo sam ja, da, to je snimano u Kareu u salonu namještaja. Ovo je kolekcija od prošle godine. Ovo je moje posljednje pojavljivanje Montenegro Fashion Weeku, naravno do sada, sad će već 3 godine. Glam Look se zvala kolekcija, bilo je divno. Ovo sam radila trenerke, ovo smo ja i ćerka, u periodu korone, kad se nisu nosile haljine, pa smo se snalazili šta smo najviše nosili, to su bile trenerke. Tako je. To smo Lazar i ja na našoj prvoj toj reviji u okviru Montenegro Fashion Weeka 2014. Dakle, prošlo je 10 godina. Da li je moguće? Vrijeme leti. Bukvalno. To je iste te revije. Bilo je zaista predivno i taj aplauz nikad neću zaboraviti. Da vidimo da li ima još fotografija. Da, to smo isto Lazar i ja u Budvi na našoj reviji samostalnoj pod pokroviteljstvom također ljetopis Mercedes-Benza. To smo moja ćerka i ja sa revije Montenegro Fashion Weeka prije 3 godine. Ovo ste vi? Da, to sam ja. U Barceloni smo pošli, moj brat i ja i naša zajednička prijateljica Milena. I to je jedna od fotografija koju sam radila za sebe. Ovo je moja kreacija na mene. Sjajno. I naravno uvijek Optika Mirković, naočari Versace. Mi sa njima imamo fenomenalnu saradnju godinama unazad i oni su, što se tiče naočara, ja mislim ne samo kod nas, nego u regionu najbolji. Kristina, interesuje me koliko je teško sve ovo organizovati? Da li imate problem sa modelima? Najveći problem i kamen spoticanja u realizaciji jedne kolekcije generalno odjevnih predmeta predstavlja taj tehnički dio. Jako je malo kvalitetnih šnajderki i to je nešto što me onako sputava da izrazim potencijal koji zaista imam, jer nisam
krojačica. Koliko je potrebno vremena da bi se napravila jedna kolekcija? Za kolekciju je potrebno par mjeseci, onako studioznog rada, ne onako kad je neko radi na brzinu, to ne računam, ali ja kad radim kolekciju, ona otprilike nekih 3-4 mjeseca. Koji su materijali vaši favoriti? Definitivno sam prepoznatljiva po toj modnoj estetici te likre, žersea, tih materijala koje oblikuju žensku siluetu i to je, da kažem, jedina mana kod mojih modela je da žena mora biti lijepo građena. Znači mora biti fit. Mora biti fit. Ja onda ne bih mogla kod vas, jel tako? Ne, mogla bi kako da ne, pošto ja to radim na jedan vrlo specifičan način i kad dođu dame kod nas u ateljeu i kažu ja to nije haljina za mene, imate li nešto malo šire i onda je obuku i vide, pa kaže ja uopšte ne izgledam loše u ovoj haljini. Postoji jedan trik. A koji je to trik? Otkrite. Pa uglavnom radim sa kvalitetnom likrom koja je onako dosta gumena i čvrsta i stisne i šije se haljina duplo. Radite isključivo žensku garderobu, je li tako? Isključivo žensku garderobu, ali imam u planu možda tamo negdje da napravim nešto i za muškarce. To bi bilo sjajno. Koji su trenutno najvažniji trendovi u modi? Pa sa nedavno održane revije, modne revije u Milanu, ono što sam propratila, nisam nešto pretjerano jer je bilo dosta putovanja i tamo ovamo sam bila. Vraćaju se cvjetni dizajni u zimskoj, za kolekciju jesen-zima 2024-2025. Čipke. Čipka nikada ne izlazi iz mode. Čipka nikada ne izlazi iz mode. Providni materijali. Onda se vraća za mene nešto što je također više ženstveno nego oversize komadi. Iako sam uzela, recimo, ja nisam rob trendova. Uzmem komad neki koji mi se sviđa i dopunim sa onim što imam u svom garderoberu. Vraća se, kažem, u modi strukirani sakoi sa naglašenim ramenima, dugih rukava, kao i kaputi koji pokrivaju i sakoi kaputi koji pokrivaju bokove. Meni se to više dopada nego ono da visi, da izgleda kao da si obuko nešto tuđe. Šta vas inspiriše u stvaranju modnih kolekcija? Zavisi. Nekad je to. Zavisi prije svega od mog unutrašnjeg raspoloženja. Zavisi nekad od... U stvari, inspiracija ti prosto klikne. Vidim recimo neku lijepu ženu koja je lijepo obučena ili njen hod ili pogled ili materijal neki ili neko putovanje pa neki detalj u nekom restoranu. Mislim, stvarno to može biti neka sitnica koja će od toga se napravi jedna modna priča. Znači, nebitno gdje se nalazite? Sasvim je nebitno gdje se nalazim. Ja vrlo često znam noću da se probudim i napravim u glavi 2 kolekcije i vidim i publiku i čujem muziku i vidim cure kako hodaju u tim kreacijama koje sam zamislila. Dešavaju se i momenti kad bukvalno ne znam šta ja da obučem. Tako da je to kod mene problem. Kao i kod svih žena. Šta možemo da očekujemo od Kristine Ilić u narednom periodu? Pa ja još uvijek nisam odlučila da li ću se predstaviti na narednoj nedelji mode kod nas. Kada će to biti? Krajem oktobra. To bi bio Montenegro Fashion Week kod Srđana Lubarde. Još uvijek to, ali ne zavisi od mene, kažem, više zavisi od tehničkog momenta. A nedavno sam imala svoju reviju u Cinju na Sunset Fashion Dayu u Azulu, Resort Beach. Bilo je sjajno, bilo je bajkovito, bilo je zaista jedno predivno, modno, umjetničko i humano druženje sa pozitivnim i lijepim, dragim ljudima. Interesuje me kao ženu, da li se već razmišlja o novogodišnjim haljinama? Kako da ne, znači ja sam već u glavi i već su u realizaciji haljine neke koje radim. Odmah nakon revije, nakon jedne kolekcije, odmah se razmišlja, recimo mature, polumature su vrlo zahtjevne i to je jako naporan period za nas. Šta djevojčice najviše traže?
Pa djevojčicama ja preporučujem, a i one su valjda svjesne toga, odnosno njihove majke uglavnom, imaju onih koji traže previše, što nije svojstveno. A šta onda, kako reagujete onda kad traže mame previše? Ja zaista ne volim da radim nešto što smatram da je neprikladno za građu ili za godine, tako da svakako sam tu da se konsultujem sa klijentom, izađem u susret, ali ne po cijenu toga da bude sve po njegovom, jer onda neka pođe kod Šnajdera. Za djevojčice, to su djevojčice polumaturantkinje, uglavnom su tu u pitanju te neke princes haljine, ravna obuća ili eventualno neka mala štiklice, ko umije da hoda. A za maturantkinje to, mislim da se djevojke previše terete oko te maturske večeri, pogotovo u zadnje 2-3 godine, to su takve kreacije i haljine kao mislim da ni hollywoodske zvijezde se toliko ne opterećuju kad izađu na crveni tepih. Koliko košta jedna haljina? U zavisnosti od modela, materijala, ručnog rada, znači variraju cijene. Ja nisam skupa. Dobro. Kako vidite budućnost mode i šta mislite da će biti sljedeći veliki trend? Ja bih promijenila neke stvari kad je modna scena u pitanju kod nas u Crnoj Gori. Postavila bi malo strožije kriterijume ko smije i ko može da se predstavi na određenim modnim manifestacijama. Šta vam tu smeta? Pa smeta što ste rekli strožije? Da, strožije zato što smatram da u današnje vrijeme neke žene ili djevojke, da ne generalizujem, ali ima ih, iz tog razloga to i pominjem. Ako ne znaju čime će da se bave, one su ili pjevačice ili su dizajnerke. Potrebno je par hiljada eura za jednu kolekciju i ja smatram da organizatori sami treba da imaju strožije kriterijume, da ne može svako da bude dizajner. Tako je. I iz tog razloga negdje gubi smisao taj poziv i ja kao dizajner ne osjećam se prijatno ako vidim neko ko je copy-paste kompletnu kolekciju uradio ili nešto što je već viđeno. Ja nisam ni za teatralne modele. Da li se to dešava? Kako da ne, ali to su instant dizajneri jer vrijeme majstorsko rešeto i uvijek isplivaju oni koji su uporni, koji su kvalitetni. Znači kao što je recimo moj brat, kao što sam ja, kao što je par još dizajnera kod nas, to je čitava decenija. Koga posebno cijenite od kolega? Ja sam jako bliska i cijenim rad Edite Ninambegu. Pa cijenim rad većine njih, ali nisam sad sa svima nekim, nemam konflikt ni sa kim, ali ne bih komentarisala. Ima li sujet u vašem poslu? Kako da ne. Ja sam više nekako iz perspektive kad je Lazar bio ovdje u Crnoj Gori upoznala sa strane onako posmatrajući, jer ja sam uvijek tu malo u njegovoj blizini ili sjenke posmatrala njegove i moje kolege, jel? I šta vam je najviše smetalo? Pa sujete to licemerje, tapšanje po ramenu, lažni osmijesi, bravo, bravo, bravo. Ja kažem iskreno, onda se Lazar za malo naljuti, pa rekli su oni tako, pa nisu ti oni baš rekli onako kako misle. Znate kako, kad dođete u jedan period života, kad ste slavni ili poznati, onda svi žele da se druže sa vama i svi vas vole i svi će vam reći samo pohvalno. A iskren prijatelj ili sestra ili neko ko vam je jako blizak će reći možda i neku kritiku, oni to neće reći. Ili će vas iza leđa ogovarati i reći vidi što je napravio Lazar ili Kristina ili nebitno ko. Da li se nekad kajete kada sve sagledate što ste ušli u modelu? Pa ja ne znam čime bi se drugo bavila da se ne bavi modom. Eventualno kažem, to bi bio ljubav prema enterijeru jer je to jedna vrsta estetike. I to sam prvo radila, eto to bi bio moj možda. Ne kajem se, zašto bi se kajala, samo što smatram da treba pooštriti kriterijume i ne može baš svako da bude dizajner i da se pojavi na jednoj prestižnoj nacionalnoj modnoj manifestaciji. Očekujete li da će se to desiti u skorije vrijeme? Pa ja, evo, glasno govorim o tome. Nijedan moj kolega to nije nikad rekao.
Da li čak im zamjerate zbog toga što glasno ne govore, kako ste rekli? Pa svako ima svoj način kako želi da predstavi sebe i druge. Ja sam vrlo iskrena i pričam iz mog ugla. Čak ne znam kad je bila možda pretposlednja revija, pretposlednji modni događaj je bio, ja nisam imala šta da kažem, da dam izjavu novinarima, izbjegla sam ih. Kao recimo ti da me čekaš da dam izjavu, ja sam prosto prošla i rekla da žurim, jer nisam imala šta lijepo da kažem. Nisam htjela da ospem sad po njima i po kreatorima i po kolekcijama njihovim, ali definitivno sam rekla šta je ovo. Da li će vam zamjeriti kada budu ovo gledali? Pa uopšte me to ne zanima. To je moje mišljenje, svako ima pravo na svoje mišljenje. Nisam nikoga navela kao primjer, tako da oni neka se pronađu i ako se pronađu neka se vriđaju. Kristina, interesuje me kakvi su vam planovi? I privatni i poslovni? Pa shvatila sam za svojih 47 godina, ja koliko imam godina, ali stara sam. Ovo su najbolje godine. Ali jesu dobre godine. Uvijek kad kažu da žena tada zna što želi. Nemam neke dugoročne planove. Živim od danas za sutra, jer prosto me život tako naučio i neke možda životne tragedije, situacije. Nikada su privatni planovi nemate? Pa voljela bih ja svašta nešto, ali kažu ćuti. Možda se udate? A to definitivno nije u mom planu. Probala sam, vidjela sam da mogu i da znam i da može mi biti, tako da ne bih se više tu... Dovoljno je jedan put. Ali svakako voljela bih da nađem nekog partnera koji će biti podrška i koji će mi pomoći i razumijeti, poštovati kao ja njega. Sigurna sam da ćete naći princa, a sada je vrijeme i da vam uručimo poklone. Zamolit ću moju prelijepu koleginicu Gordanu da vam uruči. Zahvaljujem, divno. Volim cvijeće. Goca, hvala. Pokloni su od naših prijatelja iz gradskog preduzeća Putevi. Su pripremili za vas rokovni, kolovku šolju i još neka iznenađenja. Ovaj predivan buket je od cvijećare Laziva koja se nalazi u Master kvartu. Volite li, Kristina, poklone? Obožavam poklone i volim da poklanjam. Dragi gledalci, došli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Kristina, hvala i vama što ste otvorili vrata svog privatnog života našim gledalcima. Hvala i vama na pozivu i pozdrav za sve vaše gledalce. Tako da mi je bilo baš prijatnih sat vremena u ćaskanju sa vama. Također, hvala još jednom. Vidimo se za 7 dana, a do tada ostanite uz program Gradske televizije. Prijatno i laku noć!